Tini sang 3rd December 2021 press meet ni bas kang tei luporo ni bas kang sang tini ma family karoni kemti hai tini kaisa 28 November JDO Komlang conference hall je TPF decision ba declaration khajak mani abono tini press tri Sakha bani bagai sang tini oro press meet hai 28 November TPF Central Committee General Body by decision Sakha to declare Sakha TPF socio-political organization to money 7 years romoi TPF socio-political organization hisabegi soba khaitungo sini hati dofani self security guarantee ni bagai justice ni bagai tini 7 years running ba 7 years complete money pore 8 years tabo running ani thangi tungo TPF o hati dofani legal justice khaimani loge sing nukha present tiprani political scenario or sing nukha je Tripura hawo politically challenge khaini bagai Tripura sani mungsa agenda te issue authentic sing nuclear abo bai kabang ma borok tabo siri borok ro political life bo thangai siri political aspiration abo sing nugui tongkha teruk khaigoi Tripura sani tokani dhaunu mani abni bagai den TPF tini kabang ma study khaika o Tripura hani political reserve party ni political National Party ni political Tripura te center ni political no study khaigi TPF kaisa jaga wo decision lagai upgrade khaijaka 28 November 2021 JDO conference hall Khwlaio tahi declare khaijaka khangkai TPF socio political organization to mani full political platform mo TPF no tabo saklai jaka TPF full political platform 28 November ni simi general body by central committee ni general body by decision na jaka te declare khai jaka abno no tini jo tolu koroni baskango saklai bani thang ega tani bagai niro prosto khai manu tomani bagai TPF tini political platform mo TPF no Tripura people's from no tani political platform mo trangkha ajaga wo srai klagi sing sanak lagi o Tripura hawo jesek joratei sing tini joratei political je oro exercise goi to mani hati do fani bagai bokhokti sagai soi kokno saraknai political issue krikha abni bagai ne 70 years romoibu sini Tripura hani soi je oro ni problem je Tripura hani major problem Tripura sani major problem no political issue to bunai krikha abo hani bagai ne Tripura sani issue ba Tripura sani problem tini joratei solution umani bu krikha Zotono surrender khaika Zotono compromise khaika political surrender Tripura sani issue kaisa fana existent te nijani survival te history by je gadalai je sing tisai gi tlangan tongani abno sing tisamani nuclear abni bagine TPF political platform masna kha TPF legally politically and socially bebak sadigi silence khaine ni bagine TPF political field bu ma phaika TPF agi legal silence mi khai Thane edisi election sing vote of participant khaika kintu TPF ningai khaya independent ningai TPF ni borok khaika kintu TPF na sing political party huni declare khaya ko tabake TPF na bus kangni any election of TPF ni bumbai ni participant khaijak nai abani bagine sing tini politically silence khanya ni nangmani o Tripura hawo NRC no tigi kuno political issue ki beto banai krikha Bangladeshi or problem hoy to mani bono tei ke political issue to banai krikha sing no kha political issue agenda kaisa ngai thangkha je Tripura sani political issue kha compromising te surrendering Tripura let te greater Tripura let ars thang paisi raja proja jotono surrender khaika piaba tabo bu soinik dongko fighter dongko leader dongko fighter and leader TPF surrender khaya ko amni bagine political issue go illegally migrants ne je issue agenda abno to supreme court chung challenge khaitung Sini main problem Bangladesh isi. Engkau sini main problem Bangladesh ino tigi. Oh Tripura hago political agenda. Tumong seng political voice raise kami ke political agenda to mereka. Aboni political sabu samu kami. Seng lokha. Kabang ma barang ma seng rahat kah. Subakha. Kintu main je problem. Tripura sani problem tamu. Illegal intruders payor ni occupy kepi mani hati sini political power. Kintu abono tigi ke challenge kami kerika. Okay, je borok tini ba surrender khaya ko tini ba compromising khaya ko je borok ni bakhaw ta aspiration to ko Tripura hasini
सारेन्डार खायो या खायो होनाय बर थांनाय बरनि बागै पलिटिकल फिल्ड बर आबनि बागै ताबो अहानो ते अदफानो सारेन्डार खाया तंखो किसास बरक तंखो हा ते दफानि बागै सभा खायनि गोबां बरक या जों गोबां मा हिस्ट्री गुनो वाल हिस्ट्री गुनो नुगु हा ते दफानि बागै सभा खायनि किसा बरक नखाय पियाबा किसा बरक नि कमिटमेंट बाय ऑनेस्टी बाय डिटरमाइन बाय सामु खायजागो आबो बायनि गप्लाय बुंगु आबनि बागै जों लीगल साइड सोशल साइड पॉलिटिकल साइड एकी एजेंडा इशू फाइना नांनाय ओ त्रिपुरानि मेन प्रॉब्लम इलीगल इंट्रूडर्स ने समस्या समाधान खायासा त्रिपुराहावा एनआरसी लागू खायासा त्रिपुराहावा 2023 फाइतंगो बसकां असेंबली इलेक्शन ओ इलेक्शन इसका त्रिपुराहावा राष्ट्रपति शासन जारी खायगै इलीगल इंट्रूडर्स रोनो वोटर लिस्ट ने आउट मा खायने एनआरसी चालू खायगै बरि परेसि न 2030 नि इलेक्शन खायदी ओ कोन के सानै करे आबनि बागैने त्रिपुराहानि मेन एजेंडा मेन इशू मेन प्रॉब्लम आबनो पॉलिटिकल केबो वॉइस रेस खायनै गरैखा संसार गनागै दाबो कन्फ्यूज त्रिपुराहानि हिस्ट्री न बै पालमाय आंनि थांखा त्रिपुराहानि हिस्ट्री ताम तंमानि दिनै ताङै ब जागाव सयखा बसं गोबांमा बरफ आबनो तै ताबो चर्चा खायनै ताबो पासेखा इतिहास जों बिकृति खायनै रया इतिहास सुरक्षा रवैनो इतिहास तेबो बसकांगो क्राक खायत्रांनानि बागैनो अहानोसं कम्प्रोमाइज खाया सरेंडर खाया पॉलिटिकल अंथों सोशल अंथों लीगल अंथों बेबाक दिगी तो साइलेंस खायनानि बागैनो TPF पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म 2021 नि 28 नवंबर JDU कॉन्फ्रेंस हलो डिक्लेयर खायजाका डिसीजन नाजाका आबनो तेरि प्रेस टिभिसिटी जतनो साख्लायो तेबोनि लगे वो जों ता बुसकां 6 तारिख दिल्ली मुभमेंट थाङै दंगो दिल्ली मुभमेंट अलरेडी मियानि सिमी स्टार्ट खायखा दिनै बाक्सा थांनाय फ्लाइट बाय 5 तारिख थाङै 6 तारिख दिल्ली मुभमेंट खायथो एनआरसी दाइति त्रिपुरा लागु खायनानि बां कन्टिन्यूअस जारी एनआरसी आंदोलननि बागै ते त्रिपुरा हाव रेप केस मर्डर केस फेक इंसिडेंट एक्सीडेंट्स नामो जे बाइक एक्सीडेंट हाई एक्सीडेंट खायथोमनि आबरनि केबो खरांथि सनै करि सग्रय रहर काउंसिल पार्लियामेंट असेंबली को केब कक्ति सनै करि सग्रय रहो असेंबली को पार्लियामेंट त्रिपुराहानि इलीगल इंट्रूडर्स ते केब खरांथि सराया अब हाइकलागै त्रिपुरा सारक जे बिस्मा बाई तमनि आप बिस्मा नते बिस क्राक लाइनै TPF फाइटर TPF लीडरशिप नि सामुंगो दफानो लीड खायनै दफानि सबागो बसकागो पॉलिटिकल सोशल लीगल बेबाक्तै सामु खायनानि बागैनि दिनैनि साख्लाय नेरले ते बिसंदानै तकसिं आं सानै मुभमेंट जेंग्रा TPF 2014 नि सिमी तिनी जराबै TPF नि इशू मेन इशू एनआरसी इम्प्लीमेंट खायदि डाक्टी विदेशीनि समस्यानो समाधान खायदि ओ त्रिपुराहाव एनआरसी लागु खायदिनि सुप्रीम कोर्ट सिनि केस दं PA नि केस दं CA नि केस दं ते बडी लगे वो सालबरपुरम जों रेप केस मर्डर केस गैंग रेप फेक एक्सीडेंट अब कंटिन्यू होय दं आबर नय जस्टिस आबर न फुल स्टॉप खायनानि बागै नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन जों मालायने अलरेडी थांनाय 7 तारिख अक्टोबर जों दिल्ली मुभमेंट खायफैका वाइसा आफ्रोबो जों राष्ट्रपतिनो अबनो हस्तक्षेप खायनानि बागै सागो ते अबनि मुताबिक ने राज्यपालनो जों मेमोरेंडम सबमिट खायफैका दायति अबनो बेबा स्टॉप खायनि आं खांखांखै अरनिगो दायति ताम खायनै होम मिनिस्टर बा होम डिपार्टमेंट सरेंडर खायनि राष्ट्रपति शासन जारी जाथों आबनो जों सगां सायफैयो ताबो सेम इशू पियाबा जे सालब्रम जे ngui tongmani ababai include nai rape case murder case gang rape ni je ornigo continuous je ngui tongmani abni justice abni soy punishment rojak bangai bes Delhi go corruption adon thangi tong tabu Delhi to sobana se TPF only leaders and selective thang TPF borok bolainan bangai thangya TPF leaders selective thang abni bagai tini joratoi 70-80 सवैका खाना सवैनायको सोनी सवैनायको नरके आरो कुनो आबाहाय गैदरिंग खायजों नामति है प्रोटेस्ट गैदरिंग प्रोटेस्ट रैली बर जागाव खायजों जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट आबगनि जे शिड्यूल रो फैगेबा जतो शिड्यूल 12 निसिबि 5 PM 11 निसिबि जों कुथुमनाय 5 PM जरा सालबसे नि सालसा इतगी से जों प्रदूत बुबाग्रानो सपोर्ट खायो
agreement sign no bo nirok ngai di tini bo nirok no romano or NRC sunite se sung bo bai support te join khai kintu nirok no kawas kango Delhi go thangai only single demand Tipraland and Greater Tipraland illegally issue no bro agenda to beliya NRC ne agenda to beliya council thangwai pai tema Sakha Greater Tipraland number 1 issue bro je TPF by je commitment no mana issue no bro khibikha number 1 number 2 commitment krai dofa othoba leader othoba motha bo kokhono political salogui mania TPF like a committed leader committed organization te issue crack na nai Tiprani main problem kanki illegal introduction Tiprani main problem Bangladeshi or sasok khaimani ani hano fatani borok phai sasun khaimani si ika ani hao fatani borok phai sasun khaimani na ani hano yakai kharna ni bagi TPF le zenda ya joto yakar khair fanu TPF yakai ya TPF single fight khaibi o hano roksha khailai joto din na pojonto TPF jinda donge oha nokha tuyung hayung tongsa bokrok pomya soba khaibi sing oha ni bagi thang mothani phasingte je Delhi jontar montor tirisai khai jabe ek tarikho 15 sai pon te Sakha lukuro thangai je Greater Tipraland samani abuno te je lukuro asakte jontar montor andolon khaikya yoknani musumani bagai abun kir mungtam sini borok yokna musubani bolun bagai je aranigo soba thangai no jotono sobani seludia fan tani khake bor yokna musubui thangai ba khaw kabang mani kon kiaba o agenda yok jangai agenda ya aba compromising aba surrendering si aba misleading itong khato pharo abni bagai je do phano soi hamjangai rong sawo compromise kono din takali tini jodi British ni against tini India movement khayan khangke tini bharat sadino tini itihas sangma porikla khamu jori na India British no compromise khai khangke tini bharat ni itihas sadino ta divos ni phaikla khamu ingkai nung soba ni bemung titlang thangu otoso compromise soba hanya soba bono no hono je soba compromise no compromise separate state to Tipraland aba compromising te surrendering demand ani ha basutoi tong nung basutoi Sakha tamni sablo kiri democratic country or nung democratic process te bes ang challenge khanya monarchy ko busung yakai kepe ka Bangladesh ko bangma tabagu Bangladesh ko bangma tongza democratic country fa te wisi yakar finai yakar mani loing ka Tipra sarok mathamti TPF tongo TPF single fan ko jinda tongsa o hai hasin kolsani bagai surrender kaya support kaya te abni khorang gathang tong borok kebang bai thaising nang Sakha borok kebang mathangka borok kebang bai soba keplai inya soba keplai nge kebui te kathar te commitment bai borok to tini sengor 15,000 pathabi borok bolai ma bai do phayogya salsa dino CPM nge ho astabal marchagya TUCS prasang ho astabal marchagya ain pidi khani pro ho astabal marchagya kintu tini joroti do fasrok sa dengkha borok ho ke phuno phano o 15 lakh ne 12 lakh ne andara tongai nyamle nang ongkha okai asak sinamle diliwa sang 12 lakh joto thangkhata ti prasa 12 lakh ne nyamle thangmai bu borok thangmani phaimani borok kebang pisani betaria hano te do phano mathangani khangke boni issue boni system boni planning abosi bo samnang TPM ni thani strategy planning tung TPM thani agenda tung TPM thani issue tung TPM thani commitment tung TPF ni thani go bebak tung abni bagai on the record Tipramo thani chairman Bubagra ko do kisu sai tung je abo ang commitment ru tamni commitment do ha thangani bagai ang commitment ru kebo bai compromise khaya tamno compromise ga ha se compromise khai bi gate tamno compromise khani tung samno san o hasami an prosen an jawab rodi no media kusodi ni media kusodi samno san o ha ni malik sabu sabuno san nai sing o ha ni bagai o ha ni malik sabu bomno san borni phai samno san ka borni sam ka inga o ha no sin asakti rodi Sakha asakti abo compromise ya ni ha basakti आगे वो मोनार्सी तो राष्ट्र तंत्र बांग्लादेश या कहीं भी था और हानो सालों में ही या कहीं लेखा था डेमोक्रेसी वो बस या कहीं नहीं वैसा डेमोक्रेसी कंट्री तो उनके जंदर स्टेट पावरफुल खाई तो स्टेट पावरफुल खाने वाले चैलेंज खाई सब खाई ग्रेटर टिप्रालैंड नो नुकसान इस माना नहीं नीने आसों सांदी तब नु खाई सांबा नीने डिमांड से कॉम्प्रोमाइजिंग तो वैसे कॉम्प्रोमाइजिंग खाया को तब ना तो खाई साबो
Abo sereno na tok saba haisile. Any question? Understanding lai tongkha. O hano sini hago sedi nang tini paine khana paine abo ni mithani go nang kebri basa ko. Kintu ani no ani honani ni odikar ni basa to. Hangrana bana nang saus kring khage honai tongkho hana regra deba. Challenge khani tongkho ble. Nang asom saklai ang tip mani ahni tam ya kar khaba. Manai tongkho khainai no regra dijora. Amne bagai sini do pharo lama koroi tongkha. O lama koromani yakni ongkhari phaitung dakti hati do phano soi bekhai bai hamjake kubui sobani bagai khorangti sadi surrender kokro ta khaidi surrender khaima loin khang bon sakhable age bangladesh to amo tabu bangla hawa tolo paikha afro once yeli khibi ke pika tini sini ar nyo kabang ma tipra han tungai do tini bukor ngba khatu foka nang jak tipra hawa ma pelia afro once li ya ke pika tabu ya kana nai pika ya kamang biang thangna tangi ya kamai mon san abni bagai yang sagabor no lama koro khunai lama koro lai tongkha haisi mis gai sabu khaya sia lama koro tongkha dofa piaba TPF lama korona roya absiko age bubagra congress kompro hokto tong krei ha bubagra age congress kompro hokto tong krei tamni bagai tini bubagra jodi councilor jodi ne government phayang khang ke o tini bon loge tongnai ro khorok su tongnai abo jora sanai sini dofa lama koroi tongmani jorawo omdi haino ungkha phiabo lama koromani no sing sujara bango matlang pinai abani bagi TPF dongkho niro joto surrender raja praja joto surrender dang sakable raja surrender di praja surrender joto rodi phia TPF fighter dongkho fighter and leader democracy harasal ake Maharashtra ne tujul mabai je greater Tripura land bitiman je choli tongmani abo kaisa clear unya thim da kalai tongkha abani rok sisungdi angle greater Tripura land town jora tei busi busi katam greater Tripura land no basati greater Tripura land no kono kaisa asatri hunai besamani kaisa geographical map kono phana sing lukya ko saimanya ko abani rok media rok sisung sing public no clear khedi thank you madam